Hallelujah. Kapangakalanganan sa matay God. Ni mensangan ranwat bil bachador po yan yung kitrail. Katokapan Bible study mapit kapakap may kuskosayayar ko to. Mensangon niya uyasili ewang God. Imen kakilaka yang kitrail me. Mo kay sa walang kang God. Muitang Israel maur. O alam mo en resto kanali di daro ko don rapag rengkao no ara kumpurasang. Ap mengkakilaka yang kecil me. Cai sutra sosoi. Mamasan ng kot, mamia kot, iar masan ng sapul mamasan, kapulipulir ng sampaw, cai kakrongata me uyuyawi, wat kik cai sutra sosoi. Cai luya koko no patam maur sodruk te mela sodruk. Okay? Karena akan bless, akan kapay na na imong yung ralakan makan menrong o kamelele. O kita, itu ikaw mo ito. Tsaka restipan, kejarong, tsaka melele, tsaka kairta ng poson. Amakan rong, tesong atas saulang apkins, etyo, pero ni sampakalip. Inangan utuk kelip, mapanalayang, kamu yung ngoya traban mengkesila kot. Okay, chaman kito aja kaperen kan mon atra ewang kau no ija karapan. Aramasakin kesila rai posan restumenita wen. Gira ronga mau ki kaun Jesus empero sang rai kola nanel. Ap memoram peki yang kupurang kodro repilata insenarail. Okay, kareta iya kapakap Ikikilang lang Great Tribulation, tayo Great Tribulation. Kolokolok loud. Puksaraw masani kolokolok loud. Apang wiyawi to pang samba kao no pang muitong. Kolokolok loud apang wiyawi. Sulan song kaudak. Sulabilan song ko to live abe song puka. Karita anso mau kay ma. Chel pay yaw daw kipana masa nung ko traban lilan sa wo. Ansong kolokolok loud to anday Christ. Satan, Lucifer, abanda donge koros mesasakot, rapan wong saulang. So sutra freedom, and so what monok Amerika, okay wamparon ka sansal kiti, pwegero da donge kosunadeng corona, ma momotso yuso choka poyata por restro lockdown de restro 6 feet de restro kiyang mask, are loketi saulang ka wamparon ka nan jail Amerika ma, chachukos kusoya. Iran, Iraq, okay? Amerika, we also have antarasang met. Okay, have antarasang met pokita. We jeriao when Satan oban take over kaunabang muitong. When Satan oban take over nganan puno tornan samba. Kasi ya Andrew, koros meken peren mal pepon sa sakota ban solara ilan somberen. Okay, so trans on mod pananit chakayen. Uye suku yang ngar-ngarak uye lip-lipan at sola ansong kuwi kakalak nan mon sakaw sola ansong kapun na traban raparapaki armas raban counter raban rule raban mark yala migin matawa membombe marasojo research realta jale ta vaccine lang vaccine mapauchi pakpakair kilongoy nan FSM. Okay? Ipuy no ka dramawiya tamuita ta corona. Puwag remen depopulated, remen kamalawlaw yala ramas. So aral vaccino ko to muri. Vaccino raw yatar kison men kasumaw kamalawlaw yala ramas. Mamia vaccine me iari ka porporke mia Trump ko saan sa me Trump presidento ko sa yame mia vaccine me raw yata nan 10 tuaw murung corona sansala. A vaccine me Bill Gates, Pauci abawado WHO, mo kison itando na rail agenda. Rail plan, en kasumawi aramas, kamalawlaw yalaramas. Okay? So, chukakiliki me korusya, ronga tra vaccine parawelale. May magalinta doon ya chaki, kati yang ko saya vaccine, ko saya dormasa ng god. Ang sa watran sa ko sa imelel. Okay?
Porque chay government kakta tong porque politic. Politica global. Aramas koros mesa sa kauno areleucha agenda. Satan me behind. Satan ta me uya aplano ko tong kemela ko tong prapa ko tong kawela. Okay? Makarata tirin so lang piluwang Trump ta ko wang pamakamele so lang kapan wang aramas man me aplan kan wang ko peranggot. Akapam pukata utung itar mangilen ngilen lamay ekono ngilen lamay po corruption mors kan marmas promote nan media nan government so kauno tatong keng kechala chay karakter work pasang ap mong yongong ko chi makasampal. Okay, so iban daw la dami sair como puegi es aban suetla I karabana chay Bible study aban sola sapul material anso. Aban sola sapul material anso when shared with drama. We may mataway may sango you kasampalin Bible study. Kom kak paki manaman. Kom kak chonga irailakan mawia manaman. Ap masanong coach me bang kamauro kala. Manaman pansa was at an ampaloraman. An ampalingan naman. Pandigan na yak chango la renkot. At dependang masanong coach. Yawana chas o kapayata. Okay, yawana cha asa o kapayata. O ngayon sarawi, yan so meso lapuk sarawi, metawa sangang California pe, ramen pan, ramen kisang puk sarawi. Okay, wasa chocho ko sang air puk sarawi, na Amerika wet. Okay, America is a Christian nation. Ayuan san salen na chay miminani mo insampa, karayang air, and so on, Antichrist I take over. Chay kilangers yaw yara chap tar. Okay? Tami men ko sa iya, ansa me puksaraw solar me rema masa no mimi wasa. Imang insaraw bantoke ito tongki. Karata chay nan tuyang memorize machay panso cha rupture the kauno papan timo mo ito chay sa ansa utan son rupture. Ap machay bil tilla pang kaloko sola ne chay puksaraw laktak lo nan jail. Tama bang kamor ke chela masanong kotra. Tama bang kakela ka chay poso na song kapal masanong kotra. Okay? Kareta chongo yogi anane out kita masanong kot. Po ansa wapal ko to mo trial. Kaunop kaima. Kaya chailan ngilingila mauki. Kaunop patay maur. Katoke ya yang kauno. Po ki ansa wapala ko to. So, you go say, yeah, ma pompe sotra research ma kamao pa da kaswat pa de yawasa personen vaccine gosa. Realta cha parwela le. Chip ko to da ko chip mark of the peace. Okay? Ko to mori. Chay pi banta cha parwe seli. Pogida chay ponga ko ta puksarawi chay chokamelele. Karete hanso me sitem pan in da songa chay ban parok. Ay kasampal masa ng coach po apan rajangata nan silang ajay ka ng korong ajay ka pchailan wewe kumao tama ko to tama chay mamorlale okay sambas cho dudueta chay chokak liki me koros chay lanana utot kung isaro pchailan ka kasawi kasaw okay so topic charya ban sir man sangat mepit kapakap ewo ko saya ta kapakap uya yang child ta kapakap uya yang trial. Kami leleme sansal pecahin miya kapakap kodo. Tame chailan lar kapakapin ana panaramas o kapakapin poson work pasang. Okay, kapakap at child poson jama kani tanto limang koten tatok re child. Karcheka kapakap nuya pa kapakap niya yan. Yung jamanda miya monan namomot sa may koyerta pabanda may banggoy cancer no okay kapakapak kuya sa much pak isak pwede ba umkanan lapata at chumelen okay so uya pa tama puk sarawe masani i karapana chay Bible sa to pachayman maurta nan tama puk saraw masani okay tama puk saraw masani me pitipayan lapata kayon soneo duao. Masani challenge we kata. Confess your sin to God. We kong God te bom kan
puya katin lalapot aban mak. Okay, ay ko lang ay puya kong samoro te pay. Iya rinda ya kuwi wiala kapakapin samat magat katanan lang me pak isak just wata katamo kosanti naramas mo. Okay, so I karapan achay ba wata tama magkano ko wata samat magat katanan lang lele isak iko kontra me tipan. Pokita ichurur sangkot so chay relationship. So ika kapakap ni tuweta ay winani ong ya ko say mal ko say wong Satan ko say wong ko taman may sasa an sa machalip sa pal. Okay, so tuweta child kapakap mura na child relationship child kasinan uda kol sapul ma child poson nanda makaono masani kay tek tame chukita kaskul sana nay mo mochomat etang likin masanong good te tame pain kokon mensang ma. Okay, so sapul jaikin kapakap ekin kalaudela kapakap kalaudela te kakela kala nang pungong kitrailo kot a trail kapakap ka ima katokapana nang pungong kitrailo kot ningen kaun Jesus pola meman me poso na kiyang en sarawi so child to kalang kauno ni kapakap. Hallelujah mengat ka. Child to kalang kauno ni kapakap kauno to ko tong re child niya ta tong king en sarawi. Okay, so tame ay pita ka te point riyami bang ko saya ta kapakap uya yang a child more in so lang po turinaramas pangake kapakap ay I karapa mo e kalautela nampunga trial ko sa yayar kapakap ito wetra chay ko sa yang kot okay ari kauno ko tra masanto to chayo ko sa yay mamera irong masano nan sa langaya karetay pertangay sapeng masanto ni sapol mamasan masanto ni conviction ngay saraw takot conviction mokit ki ngay saraw kamakit ang child matawatata kontata. Okay, so yung mong kaunakin masan to na sapol mamasan ito tong ke menem pom kampo masan ang kamoy ito tong ke creation kom ka kilang wong to kapag kauna masan ako kutong kamoy so arama sa man kalap ko to kauno pa mamasan ang sansal. Okay, arama sa man sugan to kauno kola kapag pransa raw ya panapalan wrong. Okay, so kita kan baki o ale dame solang anane sangren kot. Okay, check kayo tak check kapakap ki poi kapakap makatakopan na pungong chilo kot karyaw kita kan baki o kita kan ale dame chila nan sangren kot checken baki o checken ale may bam baki yana na kamelele makauno pakongya kauno for me o kauno bangkat kito. Okay? Gitaikin kapakap kapakap ang parasang gitay lodian ng kasongosong. Karita mo na ibang kulawasakis may okay, likiyang got malaw paraya po ite accident po nalen. Tipang kuwi ng kapakon yo may got para sa wasaya para away po ite sin against you. Ite tipatan niya lipanet niya say likam. Okay, so do it chay kapakap pwe kauno am paray ke child chay kiyang kauno a child depend a chay kopor ki mapam paray ke child. Okay, so ong nanira kayo wa memen yung kiyang child nan maduriya sa kuno sili sa tuwaw lel paisa ke o kam gajen kakentringiti riesa kuno silisak tuwa paisa keo. Iyar katla sang barail. Barkiti ang silanginan puel. Lolo masani. Ipa. Okay, so yung moment Jesus aking kapakapang sama. Ipa. Samay. Pagkita. Miyara relationship. Makarata ko mo yung ngoy. Chasay kipsapal chayang enda. Ipa. Iusong na trakon me. Eto, inargi pargi lamgi ischono kasa.
Okay, ap morina mo sapal kaga o maing papa God in your spirit nan nga naman pwede ngayon sarawala lang potlong a pair witness kaskasalayan ng pain nga naman meeng ay baba God. Okay? Ikarapan ako yakinda. O tsaka ikaw yung kapakap tuwa tsaka lilir nan lang. Eh, tsapang kon limpakan God. Es chuto, es chuka masapwek. Out kilimpak. Okay, machay pisa pungala. Popuin ampon apan rasangkin David. Kau na masani man. Ki ang ay munti trika ng koloke. Pwede ya sapay ko ang atako poronggot. Amasani. Muitanya yung popuin ang lima mo yan. Kom nak koloke ya po kita. King David asa. Makau no limbak. Mabel bang koloke. Apan makong. Sang abang popular ampon ay munti chipueng koloke. Rabang kawela melel. Okay, so yung mga na relationship ang kau no. Maybe tipata main got wiya iya panawiya ap kopropor melimbagang goto. Sangoras me muidang komi ngoi tjana bang kansens wit ap kama batay mui. Puegita I goten wukitala. Okay, I goten wukitala I goten kama wala. So japan liki limbagan got sang atay linangan ninsanamao. Puegia mangi laut sang. Okay, so masani ipa mayakak kom Katki we sangya talen lokolokwat. Ariso kay dekin sene pokupuramuyat and poita Jesus moya lolo. Elel nan rairwat nan ketsemeni me amang yer tamago do mo a corner so masani mayakak kom katki we Jesus mangi kupurang kwat amen. Up chamanda me Jesus Uyara masala. Okay, and so nanerairwa uyara masala. A kukuwan lokolok. So a con a mangi. Okay, so a lukurlang kauno tu echa komiyongoy. Matawa kacharamas chabang kukuwan lopula utan chabang wur kiyang ko chatamasa pek. Okay? Iba uyaw kita Jesus uyara masala. Okay, ko saya o kakong kalob wala po ye God. So, Emila nantuwa mo yun nantuwi. Emila. Ewiyara masala. Puen William kitrate pon lobo. So, kapakap po, ansa wata pakikila kay dekin senay. Okay, pakchoto chaykin lilang kasangosong apchay sotra pul atay maor na limang kaunom ko saya. Ko promiyang po ita. Okay? Chega kukuwi jo asa ko prongota child wet ama child kukuwi etorala reswit lara inda ko promiyang poita chais chumokit ko prongot pang poita a chaigan wit sango yemerkins chupoigita rajujuk paisak iya rekachen sapalang renton patak silimano masaninya tarail mamayer ap masaniyang pitra ya due Kumail sutra kakiyang iya pepot awato eo. Kumail pepot o kapakap. Kumail der lo diyang nang kasongasong. So Jesus mangi me without prayer makchay sutra son kapakap. Akachela pwitita wen. Utan chay pan lo diyang nang kasongasong. Iwewe na masaniyang warang komo. Okay? Matawa Apul sabol ma warangko katkita mesliman makin karani. Apul lelan so me anane sawaso utut ramamay resto yang kon. Mamay panya samao. Resto yang kon wikok matak tama kauno ironger magukoto. Okay? Karita yay kapagap chail so long pan kon wasan ngeen chay bang kon mene chay lar masakan memela so chamor so du karata chay pan man kapagap chay bang kon mene chay lar masakan pan wi wur na nela rain mareso drip sapal karata chay bang kalongki ipsapal chay bang kon mag chay litita wen kaunop so kon tama kauno kokon me chay gen maskun so kau chigi nan morin sola ari kapakapakin katogabana Nampungang kachaylo kauno chaylen yang kon. Tama kauno kokon. Tama kauno ngong kilar.
Okay? Puma kauno kuprong court may men katabang kuprong court. Ima bang we kendo na child more. Okay? Ari cheka papa kauno chay kono ma chay sapal chay kono and so koros. Kokon ya kuprong court and chayban. Abacha cheka kaya kosanedi chay plan akan. Chayban abacha uya ngin saraw ko sa yakay chay kak work it. Tamet so lang kang work it. Pura kang kosandi chay open sa kuprong court. Okay? Karita kauno masan menjon patik panabuet chorong. Kauno mo itang rang kelep. Okay, chay ka kelep kila chay uya pa kanonak chay baranu o poita. Chay ka barani ko so. Porque kauno kang kak mamasan men wukitala men yang sawas men kawait aso bok chay. Suji char kapakap chay sangan plan choyo at chay ko sandima poita. Gisong miyang ensarawi. Chay ban anla wrong. Chay kako sa nedira chay uya bang kautong kan minsaraw ko siya so. Chay ta chay work it uya tame ko siya. Lelan song kola ban song worship anga. Ko kol giwe men minsaraw ta so. Mo kagaya practice ko sa nedir ang song kauta ko minsaraw ta so. Kol gema. Work it kol gemo. Okay? So Iyay kapakap, chayban tokalang kuprong kuot, pukchalte mila nantawang kuot. Ako saya po, ngen me baik, paluar meluat. Okay? Okay, tron momoto kung kuot ma. Mamor, papa kuot, apil perperanin sampa, ariyan sa mikin, shiray, Iran papam poeki ekapar o kalam ketrail chon ta ka momot soan matmatong kitip I ketrail ka mabang kayon logolok poeki ketrail patangi ama ketrail sojoki yang wiyalale chay ban laktak lananel mi turna ramas ral nganaral ka kauno muitan rangola nanel ngoi pilkeno ita pakren kauno Muita yang gola nanel. Okay, buat kita yang menggola kelang. Kait yang gola saudro kap. Gola kelang. Ironger nanela. Gola kelang, isai kelang. Apan sa may kapagap kaunoen. Kasali yang ibang gola ya. Kasali yang nanel. Ironger ngelen nanel. Wailing ngelen war ko. Ui kelang rotorot bais. Chukelang aramas. Okay, so miya may testimony mga naralel nanel. Reklangata turin pastor, turin chon saulang. Okay, pogita. Isong ka, matmatong kitip. Matmatong kitip. Akay kang go din da, amo, po ngayon may paik. Paluar meluwet. Okay, niya chay ba nasa may paluar meluwet? Paluaranan kakelaila. Nan masa ng God. Okay, puen and do it ngeno. And some chalip sapal ngeno automatically born again. I tell matamatawa try papa matalinong as tuyang ipsapal. Again ipsapal nan masa ng God. Arma chay sa Bible study kawaliya ka po yung malyel chay ban ipsapal ap malyel in armasin sampa. Mrs. Akauno. O kiki yang would to go a credit. A credit men. Amo po, paluar meluat. Okay? So, Jesus masani yang rel, paluar chay kaluat. Machay sa patan kapakap, udan, abang kay buiditi. Machay sa kawalialiki, nan romani sa kriyaw. Chay sa kawalialiki, malyali chay ka masanang kot. Ngayon pa ni sapal, malyalo pa na ramas. Pan, Puya kosondi na ramas kahit yung kuprang kuot. Okay, so last topic may mensayr. Iya chay last topic kong kapakap ma. So ikapropor ke may amot kapropor ke may mursansal amak chay bang kiyang wiya lole chay bang koyerta nan sapol ma chay poson at chay puko kiyang wiya lole. Okay, wrong o kiyang wiya lole kasalapan na chay poson masa ng God. Okay. Sangan rair kan
Mekina lota a child kapakap asotokin basapeng. Kamelele miya video mi ikosoya same lesson. Okay, me jojo bisto we work moment video kanap. Makom yang member ng kono pata ko ito nan photos kom kak irong ala video pon. Amaso kom listing YouTube and semen ngoyay mo yung menjon sent silly. Menjon korusia manana masanong kodro na leta. Kay dek yan popular te sansal yung ngong kilar koroseng kak rong masanong kod. Patik share po miyo chara mas men koir taras cho wewe ngoy sa cho wewe ki ilaw pen askuli ya watak silia ya posola masanong kod. Okay? So, tama chay kapakap kan chay king kapakap so cha pasapang. Puye kisang isu pukat may paneo kiyang kachayl. Chay king kapakap so cha pasapang. Mangoy sa un kapakap man yap kapakapero so cha pasapang kansen suwet. Kapang kalngar akayar masken mall pang course por kapakapero so cha pasapang rail solamen le record. Chapan mata-matawa puye ki puksarawi. Because a child court, it's all about love. A limpokong child. Ud a child sight. Sang child on kauno. Ime palilaut and so correspond problem. A kauno on child a mawar. Pwede pon lopo Jesus masani. It is finished. Okay? It is finished what ki account sa kalar. Sang ren kauno on child. A ud sang re child kora ren court ime kan problem. A ripaneo ki young child. Kwayo. Kapakap ang pekasal. Okay, kung kakandungi ito, kapakap a pekasal. May pang kutong kapakap ki lapman ngayon sa uti at apewaya punta. Iyaban chang teso, pekasal mo. Pues chukilang Jesus, rey, ay kirkilang imatamatawa me, ngoy, may pang kutong kapakap. Okay, so karatan so korche pang kapakap, Jesus. Okay, Jesus, mimi, nanachay maliel, ime pan wiya. O ay buko sarapasang puetatong kiniya sarapasang kiwingile ime pan buya. Ime pan to karma so kay ten ngoy. Okay, matamatawa ko sang re child. Chay pan, ay man, kapakap kisili aramas. But chay pan o sayer mit Jesus. Kay ten ke child. Okay, kasungusungin Satan. Chay pan na apo cho, lay hands. Abang mawala teso. Ayamo mo ima. Esto maula, porque chay gilang child, chay gilang sorra child, chay chukulilang Jesus. Gay kapakapen pigas alkan ma, megaratas chukan buyawi. Jesus, iko sa yaya rayo me. Esto non kasampal sa nga lokayata me chay kapataway nan kapakap. Tama kauno kinirong hard attitude. Kapakapat, usang iya, kapakaba about me, te kapakaba ngilngila mawar mas rongrong. Mosongo a child motive. Tama bimi po na child mong yongo. Jesus, toko to me. Okay, toko to me. Okay? So, kapakap ang pegasal eh. Kapakap, ap, pegasal. Nan sems ew. Weno isu. Ap kumail, udan pang kapakap ni poson, at chay po ko poson. Okay? Sapol mang court, katarotongin sarawi. Komuyongoy, poson. Are. Poson wat ki kamelele. Amasani chongoy kamelele. Tei watakata cha kamelele. Okay, kamelele. Kamelele megot mis chukilang. So chukilang ke masay. Poson. Okay, Ibru isa ke gom kakwatak mura. Kasaya poson. Kumail udan pang kapakap ni poson o sutra pekasal. Pumekin pekasal rarasang ilongkan nan mataw mekin pungu taksili ki kisiniyang. Okay? Ilongkan pungu taksili. So bilsan saljan ya chay okay bak chay kin kapakap. Okay bak chay lama me ngilamaw kosoy kaselel kapakap ray ako na pensapeng so ako saya poson. Tramandaman ay panay indayang ay sinis riyaman kapakap ki ngayon saot milalim.
Kapakap sili ngoy mo tao yaw boy men trainee ra on deliverance. Kapakap sili pitipitak sili rai say pangakitar ko la da pak na jamo pulagi ni marang count Jesus. Uda ja pop ngayon sa drop churak sili. Okay, so bang kapakap ni boson. Chana na rai ab kamelele. Kamelele me kauna banta dog, kamelele me mia ma doridi. And some Jesus got tasang mo. But yes at that. Masani manaman koros. Manaman koros goyang yoyer. Okay? Magi sa kuno. Manaman koros goyang yoyer. Tuwaja manaman koros nalang. Tuwan samba ban samba. Goyang yoyer. Therefore, look wayo masani. Therefore, look at Bombe Bango say, Manaman koros mimre, imekare da kowe, uyatane chumpata. Mo ngilen me kiyang railer. Manamano. Hey, Jesus kisang Satan, manamanin kauna ramas, ui kiyang rail. Okay, masani, therefore, go and make disciple. Imekare da kowe, uyatane chumpata. Manamano ko yang trial. Macheban such a practice. Manaman pon Satan. Cheban ya mas masak Satan. A Satan kung korur kisang sa ulanga. Resosa. Satan kakagar ki Jesus rapai. Okay? Rapai to aja. Sombatak. Kakagar ki masaya. But Satan asa. Asa Jesus. Asa tama Jesus wiyatar. Okay, karena akan korur ki yasa taulul, me akan mocking akan korur ki saulang, me sutra tongki manamanan kot, me sosa ni rai puk sarawi, okay? De betebil saja posan, terin saulang kan lam, saulang ya Satan am beran ki sangka, we eko kalusi, nampai isu sangan aramas manat, soja kak. Kosonedia lamalam. Ubilaramas. Kowi koto. Niya mokit koros. Ariander lamayang. Me bangka kale mekot. Sangrenkot. Okay, so dami ko sa yama chay kapakawap. So chay poson. Chay de lamayang magchaypan. Aledi. Chay de lamayang. Chay bang kapakap. Iban mala, yakarban iban mela, okay? Mela may bang pungiang court, mela may katongasaneti. Satan ang gotong kemiyola so, pokita ngoiseriang court. So manamanin mamor miminan tawasataka na nawataka. Chabang pungiang court tame masani. Chabang kanga leta chasimpi kasalkane ko sayayer. Ikang tuweche ilok mo ang kauno. Ikang pung taksili pues sucha crowned tuwecha pat nan masano. Ya ika sa palapan masanang god. May pampaki manamanais chupat nan masanang god. Manamano pa anudi ay puson pa anudi. Kaya may panauti kaniya masanang god. Manamano pa anudi pusono pa ang koko uwi po kita. Chay pat nan masanang god o kasinin lala. Chay kak wakit liman god. Chay kak wagit. Gaya kake kasane di kalogolok ke laba ba mela puegia chay poson. Kauno kung kupur pereng ke poson kak wagit tame kasane yang aramasaman. Okay? Songan aramas manet nambaisu. Kasalil kita amenda. Songan aramas manet, songan aramas ta. Magkapakapap suwa poson. Kapakapap pe kasal. Sota ka kasane di alamalam. Okay, so jo kako sane di alam alam. Matawo tama, plane tama, kapakap kila, lakapay wukit. Kito wajo chulli kiyang kot karongayar kot pang kamdro. So marketing pengi chala chay so charo Satan. Satan kan ko wutunga seli aramasaman mestuka sinin tapo na poson. Okay, to wajo pressure of life, to wajo kapunot such peace still and no Psalms paisa ko no isa. Chailan kan pilinin nila. Chaila sa makot. May kapakap kiray kapal tayo situation na yawi kot tatok yay kami yawi kampamporta. Okay? So kaya chay kapakap away apo yaki pega sala chay pe work it
work it. So work it actually have sort of rely on God. God emasania wasa. And there lamayang me panale me God sang ren God. Okay? So Jamie minan paid kaita paid a caporala. Dami checking Kapakap as chopasapengi. Kayomo. Kayo checking Kapakap in Pegasal. Koryao. So eupana nampungan popod. Okay, so eupana. Look at why according to I study kasaya abuse. Olo la mai lio te lio la mai yolo. So Kapakakancho. So jokin pasapeng. So iracho pungpana. Popote urawiala wario mo puksaraw masani. So mapopote popod aparapunga west or east, north, south, so jo pailale. So jo kapailale. Woody door, stumbling block door, pokita, so jo one heart. Jaiken minimin pana, kauno can release blessing. Momotso yo minimin pana, kauno kapayata. Penene yo minimin pana, kauno kapayata. Okay? We yo minimin pana, kauno kapayata. So yo pana nampungan popod. Wiata pil. So kayom pitra silu isu. Kumailol popod kan pil duetra niya mail banken warak yang amay pod kan kumailutan banken bonasa mayrail meluet o kumailutan pan waunukin rail pui rail pilpan ale kapaipan mor sang ren court duetra kumail banken wiamet puenter mia mekot makarampa amail Kapakap. Okay? So kasaya all abil duetra tamen tayang olo ija mepil masaniyang li olo li limpak pana Pewe irajukatukuno waka kasaya paik duetra liaka paik yang all duetra Sarah akan paik yang Abraham. Okay, pa kasaya limpak. Okay, all popod kan kumailen utan pangkem bonasa mirail meluet. Mas chukos kasaya lueten. Hakai pilgan kot wasa sapong braganda. O yang li luet rakapo padia nanti puegi eve. Magachapeng ko soti. Kay teki mo makao na mamasani. Paluara trail ka wak pasang. Kao na uyata all muscular. Poran uyara il pukoan all. Israel me pan son profile, Israel me pan son wato, Israel me pan son para, Israel panine. Okay, so kauno ki yang paluray ka wak pasang ni strength. Apo ni mo rin so lang. Israel pilkak sang antroyo. Turinol kung kapanga lime, an lipo son pilkelail sang anol. Sasa, apta mo puksaraw masaniya. Li waun ki ol, puksaraw kat yak puksarawi kaparakong trail kauno omomotso. Okay, so kauno ime tapwi ako saya oli me mangan panene liaral puko papa. So momotso chay chuklang momotso yo me uangkot, momotso yo me sudraw daut kita masan ng god. Momotso yo me akasandiga patanga chang ligen tama puksaraw masani. Okay, imo. Momotso yo me tokalang kauno ngen saraw yaw deta momotso lingan yo isangan momotso makauno ko tonale isangan puina naramasa makauno ko tonale. Okay, me kamakel kitan chang Christ likiliko ki kaaya totokan ngen saraw ime ko tonale momotso yo me toror sang kauno pueki pingo sandi arasa un popodio aralisalping olo bankito a limpa ko a pamperoro o a apali aliyo kang papa. Okay, so sangin soyo pana karampa Kapakap. Kareta okay pak asa mangayo ay po sanswata ko ang Kapakap. Ngoy kang Kapakap awi pui ban lau pak makre saban lau kapungan la nang pungat ayap tau ko we.
nanay kapakap. Pwede ko sa yayar. Magchay sa chayo pa na. Okay, nipok ma kamaw yala chal relationship. So kapakap ta chay din tang kao no. Okay, ras pwede ka ngodi. Okay, raman. Ay char po ipok ma ke rengkot. Apok saraw ya masani. Okay, so mapopot kan. Marong-rong ngelay. Ansa magchay. Chay bangkin tatong kita mapok saraw masani. Ansa magchay po. Normal chay na nakamay ta po yaki. Achay. Kahit pila kamayin chay zombie ya. Suja punga pa na yurayo. Ari chela nana kapungala. A chela pluguriang god. Po ime masani. Po maso chay pan wiya kapakap. A stumbling block. Pink chel jo yala road block. On kauno en sapeng. Ako saya kumail pangkin wiya met. Po ender miya mekot karampa amay kapakap. So we kauno uwang atraikin soyo panak chela kotong kapakap. Okay, pilterin mo so e opana. So e opana kay chakailong ki yokoy. Arap katarap ko ya kapakap. Okay? Ngoy yan so kores bangka sa wiya may kailong ki yaman ay chukapakap mo sang po kita. Kichana na bat. Wiya. Tama masa ng coach masa ni. Okay, nanchi yan ter kailong ki yaman po achay kapakapakal ter. Stumbling block. Kaya ping kichail makauti. Okay, so Kitrail, okay back po chay mo popot, kasi yan chay mo popot. Okay back chay, kilang wanan masa na ipoten. Okay back chay take advantage, lo kayang wayo take advantage to it. Ansa masa apo cha popot tao, ansa masa karro, ichay wiya mau, pues imeng kasale ay mau. Ansa mo popoto son barre lima wisa kape mo, kapil so kauchilar, charmak. Masamina bede ansa me chel abo chapopot kap kar checken men mau masam mau kosay mau wiya mau a checken worena nang popot mas punana pe checken mentaki chor palilaud. Okay, billela chel treat amanaman kosaya palian. Okay, ap tami men watong chel matawa Jesus. Matawa Jesus renam podo. Okay? Kamui lipo podman Jesus mime renam podo. Ma podo pilsa sa court klang Jesus re. Pokita puksaraw masani. Puksaraw masani me kapung gchelta ni momani. So okay back check-in suka utilar me pukchelan lar pay pod. Solar pilaimen style mo wate kiyangi kasay kansa na mga jordo dyan ni Chapio. Doja menta kilar. Melel, kichay mo popot waray kan chement. Iwasa magchay pigin katipikalagal mo mana chal tree tama naman po. Chay menta kilar. Sa lahat to dyan ni Chapio magchay ngongki mau chor. Ar chay pigak sawaki way lokaya to wiya. Meduedra track on Riyaman Bambi, Lion Riyaman Bambi. Abdami song ko saya child treat Jesus renarmas. Marapila sa kaunote bilso. Chay kilang Jesus rerail. Okay? Ngoy pak chojoy kung ko sayang ya biginda. Main court indayang eray bot bakyo. Osay anan. Te osay plan. Osa tami nangi ong ni iraerta. Aripan likina limamuigan. Tamin tinda ki sa ngoy. Ischumen sen memorgo nakamay. Puya sawyer me akamay ka. Suyo pa na ka. Kaluwadjel, kahit kaluwadja po. Stumbling block. Kaudi, karampa. Kaunoan sa pangay kapaka. Okay, so ikin ko saya. Indayang or ngoy pul na limamuigan. Maya leta de so ipul na limamuigan po kita. So imin kakela kay ki child there. So kau chila na child relationship pa na nampung popot puyakin buya karam na chay kapaka. Chay kak ndayang chay poto tama chay linangi. Desire na child mong yung me chay men buya ma uwang okay muy daw na limang kot. Yaramen uya ka kamay seli puyaki. Karampa
ay kapakap. Karompa ay kapakap. Okay? Karompa. Masani ya karompa. So, a child attitude kan na niwi ranchamanda. Okay pa karmas kininta tongnya. Liya kami bang ko saya tuwa rip sa paler. Nangko na pa tama bang ko saya. Rip sa paler ye wong kot. Aray podcast sakasakaw wiwi aray peronin sampa. Okay, so okay pa a child attitude a child more chicken matawame. Kauna pa kong niya pwe isaw lang oy mau. Ay bot pang kolananel. Amo insenom ko mo italang kolananel. Aptamo puk saraw masani. Achay poson. Achay poson pang kamaurala. Gaya ko sa yama. All popot man socha poson apo men mimi ang liya man memia poson. An liyo aposon pang kamaurala. Okay, so chay pan kasaleyang unsafe Achay pot mesaik maurlakan. Kasaleyang rail cheeses. Maras chukak lang ada cheeses red child. Ikarapa womerapil psychodoki. Okay? Ikarapa wo. Pumaraklang ata Jesus rechel rabanda. Milil. Ragaks chundang kechela praban. Kapkapungay kechel silimas. Reno kayaramas. Amuri kakilanga woklar. Pukita kakilanga ata Jesus rem. Okay, bak achay wiyaga duduye cha. Luparin Jesus menjadi, kamain Jesus menjadi yang rela rapangaki. Okay, lo yang wayon the word, I mean action, speak louder than word. Acay wiya ka ko say loud, ko say follow you. May banta ngoy so lang. Aya pa luya one say tendor marmas ka ko sa kis ngoy. Rachipan kamelele, resto kamelele. Mga isaw so to a child relationship. So tami mong kakilakayang child pa challenge stumbling block na chay kapakapang court. Nandiyan practice kilang aramas me irail kapagapaging kauno. Ay po do the homeless mano. Okay? The son sa kaway mano. Nandiyan kilang rail in the eyes of God. Me irail kapagapaging kauno. Machay bang kilang aramas me irail kapagapaging kauno. Chay bang solano Koso. Chay solano klipana, chay solano klibilibilki aramas pogda, chay kilang rail ni kapagapaging kauno. Israel mesay kaleta Israel. Kamu yung ngoyanane kilang aramas. Machay sapal, chanane irong aramas kapagapaging kauno. Marami minantip kay den chay lang kailong kuno rail. Chay lang pake rail la. O chay lang kasaliyang rail. Marainin kauno, okay? So, yakis papan tuwasa po ikaporapor kami turin popod. Stumbling block. Kapakap kan loy po yakis suyo pa na. Suyo pa na. Okay? Arya, imichay bang kayo priority ki chale niyo pa na. Makamayo sucho way ki chale wasaga suda cha udi. Udi. Nen la. Tatawang ki scripture menda. Peace still and no, I am God. Uda cha udi. Po yaki mi relationship on Jesus. Dado main court ibulan lima muyan panawi okay panawi kasale yang ita okay pak checkin lam chay mo pung apso ariyan sa man checkin rest in the hands of God checkin da pulan limang court kauno kun ta talk so me pil mau do kampang puruda ko do in the mak that I see what you saying okay to kauno muitang court and yan ta talk ay the child jor pa child pungkong kumpoida. Alright, so kastilu tama chay kapakap sujogin basabangi lack of commitment wudra so wudraran time hanso magcheki yang kauno so wudrar kakay to rawari sa payo kapakap chapon suma wayo okay so do just so wudraran pain ngoyo court mimina modrang kauno rongoronga sansili okay lack of commitment aramas makin so wiya ke kapaka priority kenopolangi yang got time tagot priority mon me koros so igo saya yerme kapaka ba so wudi ni sangon wiya pa troyo aptami ko saya ong nan pointa pina trai long got so kapaka ong ya tuwa
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Emi po na way, emi na nay malian. Anso koros. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kalapun dinda. Kapakap mi anane, mein Gott, masando. Au yawi. Imo anane time. Okay, po kapakap kay teki ko to udak yang kauna na listo nak ngayon dayap ina kay ray kapakap. Okay, kapakap chay kita langkot. Chay lale. Apan sapang. May yo kapakap kita to. Apang kawit ya tay pang ya. Yawa sa ibang gola. Sa ibang wrong. Ngay take action mori. Okay? So chay pang kiyan kauna time and talk back. So yi kapakap po maintinda. Okay? Kapakap es chay rarity. Emina na what trial, emina na chay mali, emina na chay mongyong 24/7. Kapakap mi pan priority gi, okay, kau no masan. Yanana ki yang time. Main coach masan. Arko worship, au yawi, kau no masan. Na chay pan ki yang coach time akak parang ka trial. Akak parang ka trial. Akak, trinaramas chuka melele abakak. Imes chuparong chay chuka melele abakak. Okay, so chay pan priority gi a trial time. So kapakap me wholehearted. Kay dek lang kapakap ang request mo tuwa cha kaya ito so janok first priority. First priority me tuwa cha kapang kiyang kauno kapeng kasapar kalangan pagmangit pamkan ndamasan do te wiyaya te audeya i priorityan mo. Ang sa makikoner ngan sarawi tiyata pom nan taimin kapakapo o fellowship ang kauno nek ako miya wato listo. Makampiso to wato listo kauno mangiyar. At siya kapakapa na minan masan ng God. Tama masan ng God masaning. Seek ye first the kingdom of God. Okay? Kingdom of God, count Jesus wato weyo, makamupsapal weya mimire mo yo rey. So, katanane, takot wey. Wey yo, may benda wimpombe, mia nan marki. Mia irakti kan. So, idu echa wing court. Court me count, so mia sapol ma plan, anane pongok rey, me pitata. Okay, ama, kapakapis cho awi kaunoan masanto yakuprota tayanana wiya me pitay penene me pit ministry me pit the dog. Okay, kauno katrapan ki every details of our life. Katrapan ki song koros na time more. Amen yang involved lale, amen yang sokolong lale, amen yang sawas lale. At imek ko sampalin cheleng kiyang time. O meditate sapol mamasan. Kapakap kay tek lokaya tour. Masa ng court, okay? Sipang kapurian tami, ka school ki rayo up. Tami song ko saya, arama sa man kiyang kauno kapakap wholehearted. Wholehearted, which is chupunot kisalisongan. Okay, bang kiwi example me pansansal, ong yan isurano, niya kapakap, ikapakap chay matawayer, ministry kauno patatay pa niya, ikapakap chay matawayer, plant church line na. So, mga distraction on nan time mo. Patame time yan ane, may good step in masando. So, chay bilbang car dan sa ong kapakapwegi. Chay ko tong kapakapa, chay malil ka, tur kita chay bang ya. Or chay bang saya priority in kapakapan. Ong yan ay wiya kapakap ni sa Sorano, yan ane kauno sukoto nanay situation no. Ngayon ko rin siya tapoy. Kauno ang kitong niya megot me kap me sang re. Apo tola sili. Ni dami yan ane. Okay? Oh, ito no ka sa kawewe. Ngayon sa rawi siya makakawewe yung kamuyong ngoy. Wiya pa. Dami song-songong ko siya. Cebang kapakap wholehearted. Sang na chay mong yung. Unsak. Oan. Awaray-ray may siyo. Puro-puro. Okay, kiyang God time. Kiyang God time. Ikamelele. Aramas koros me kauno wiyo totong kisili na sampa me mokit ni manamanin God ni marainin God ni koyak me siksang tame chailan lar. Rakiyang God time.
Rekiang God time boy masanier. Okay, macam God on a secret place. Tami sherayo. Psalms 91. Tellen dwell. Takot dwell. Uyakia chay wasang kosan. Nan motong kauno. Dwell wasang visit. Nan kauno amasan to na salanga yo I kawewe. Nan Psalms 2 sa kayo rate chikyo. Ime that ime masanito. Dwell in my presence. So dwell in presence of God. Atay wholehearted, atay mong yung unsak metoko kauno kay tek atay ko drop kan ta atay lanana kan. Men mawap mo rest priority nan time it. Ay time ang ko to kauno on masan ime priority. Kauno on siya tapo, kauno on kaskulia nang klokken kapakap wo ime priority. So wholehearted o long hours, tame long hours ki ake kaiten komunyo ngoy magod. Kauno kot chamen kiyang I time. Yatapan sokoto. Yatapan masan. Yatapan so point lack of commitment. So dwell in the presence banda. Okay, mein God is chakar waran it. Awal de mawa bet chakak spend pana. Sang so drago we nanay wasang kapakap tenan champasin sarawiyo o portaran sarawi. So if visiten mo, okay, child so lang, I can visit God. Atame anano kupurkisan retrail dwelling. Rapakita mo asanam secret room. Namiyam perang kapakap mau. Masodra changalaim sarawiyo. Rapakita kosoneti. Okay, can nan closet o nan to panaray liko. Abon miyam secret place. Meko asame. Iyay wasan dwell. Iyay wasan kosan. Makauno ken masanong ya. Jebang kasi kaunon par. Parang jay laka parang jay ni physical. Parang jay lingen ken masan. Aramasaman ken miya commitment on kauno. Ayo ang coach ken yo. Imes choken yo jay ken portata ran saraw jay ken visit. Ama chelan la miminan dwelling place aban yo. Kapan time aban fly. Time aban mararawa ko kaschukon. Iwe wen Jesus amasani chailang kapakap kingen. Chailang kautong kingen. Hallelujah. Okay, so lack of commitment number silu. Number payo. Kupurmak. Chukon me time la. Lack of discipline. Discipline we work consistent o le kupurmak. Discipline do je ikosaneti bangka pakap clock riyaw desluni soran chengmo. Yermen mentalakap ke kapakap clock weno. Pala sang ke kapakap clock. Wow. Kaitek discipline mo. Uyakawe pung taksili. Okay, discipline do je tama work on ko kasaneti ko keep it. Okay? Keep it as a priority. So discipline disciple do it a warakan kauna lokayan why person nen disciple discipline more me kaskul more me panno more me train iwewe sampeyen ko distrokak lisarap ke megot me ai yawa ai lifestyle chang liki. Okay, so iwewe disciple lokayan why do it a warakan kauna. A root word, person and tayo disciple discipline. Karata morin solo, morin panaw, morin train. Paul karasayang sompi. Sompi yung sampakan retrain porang kadeta megot. Ay duwa ka trial. Wangawang sili nan meur tatongki apinajay ko sandi. Apchay katangking kachay me child disciple. Okay? So lack of discipline. Pag child and miya child prayer life, child anana discipline. Kasane diya, okay. And sa may chapter ay time mong God minute sak. Lapalan minute yo. Ibang wadawacha, egis cha wadawatay mga yet ko war ng puksaraw yung mayer. Okay, to jay kasangat ki kay dek anapay. Apan so may pakren kaunon milak to yun inangi. Akat kito inangi ay kiyang discipline lale. Takot discipline.
panrapakita kulok mo kayo palang kapakapong armas ngay kapakap. Pagkaanon chok ya. Amo iya ya tidudan mo. Inta main got koros uya mayor so ibang kapakap kulok isa kriyaw. Kamo mangi kulok tapa ka men lolo ap kaite time karwaru po yan pen. Okay ken pertam matang perengkak time monggo trelap kolata tok. Okay? Okay ken kadrap melel rai ko wita tok or rap ko to time monggo. Sangkom pilmau up. Tuwe cha kamu yung oya na kela bang kauno nan rano. Say ka para porke men ni men sang mona tay ko we silly at tell time on go to kayo ka sampal. Cha na kela bang kauno. Cha ko we silly. Wopil masa no cha watakala masa no cha meditate cha ko anta to masa no kan porta nana child. Ya wasango kan me cha mi misili so discipline. More in discipline sa wasa achay kapakapakan. Okay. So nampali mau o maing siyo wakot kaun labalap kalanganen kamui kapanga maramu saraw kalangan kapeng kiyang kamu kelakwat o sapol mamumasan na nat maur iyay kapakap wan mese aledi chama-chaman ikapakap kemisabang kiyang nan wiwia ay kalangan kiyang kot rosonomu yo kupromu ebam poita ren sapol mamu koros me paiki yang kamu sa kapre yang kamu yat kaping mamia me suma wasa ikariala masan ngen sautin suma ni marang count Jesus kariala sangan weapon enemy koros me wong kamu yo mo penene ni marang count Jesus kausa sang apiata sang nam paluaraman na nimoman na namray ren memor ni marang count Jesus sa kapre yang kamu yat kaping maran Jesus manaman en kamawi kitala en perai kit en kapung kit o en kaprayang kit kami kalangan kiyang kami o Lord peweti koros no marang count Jesus watong kit ranward sa kaprayang kami at kapeng kasapat kalangan ng kami count Jesus no yat kaunat song kamor kukolatra. Amen.